Dobro večer novom gostu emisije 100 vječnih, Encu Lesiću. Dobro večer. A ja ću za početak, s obzirom da imamo jako puno i onih mladih slušatelja, morati reći, Enzo Lesić je ostavio jedan ogroman i neizbrisivi trag kao producent, čovjek, recimo iz sjene, ali čovjek koji je kreirao jako puno albuma u vrijeme kada je u Beogradu imao za to doba čuveni studio Druga Maca, gdje se događalo puno i alternativnih stvari, ali da ne bismo otišli preširoko u priču u onom sviračkom dijelu, jer Enzo Lesić je klavijaturista, dovoljno je samo spomenuti njegov rad sa indeksima i spomenuti jedan hit sve ove godine. Ja ne znam šta sad da kažem, ti si rekao sve jako lijepo od tebe. Nastavi u tom smislu. Kad se pridružio indeksima, odjedanput je izašla ta pjesma sve ove godine i pokazala se kao jedan od hitaduta benda, pa možda recimo o tom razdoblju, o tom trenutku, o tome kako je nastala ta pjesma. Pa ja sam sve ove godine donio u indekse kad sam došao u Sarajevo. To je pjesma koju sam ja napravio jako mlad i vjerovatno je zbog toga i ostala toliko dugo godina. To je jedna jako iskrena, mladelačka, vesela pjesma. Ja sam kasnije pravio totalno drugačije pjesme koje su bile manje mladelačke, ali u svakom slučaju to je, cijeli aranžman je već bio u glavi. Mi smo ga na jednoj probi napravili kompletnu kompoziciju kad je prolazio Kemal Monteno, jer nismo imali tekst. A Kemo pitao, a šta radite? Pa evo je nešto Splićo donio. Splićo to ja. Ali kao nemamo tekst. Evo ja ću. Za 3 minute čovjek napravio tekst za sve ove godine i to je sve ostalo istorije. Sve ove godine dala bi za jednu noć. Neko vrijeme moramo posvetiti Drugoj Maci i tom studiju. Ja sam u uvodu rekao da dosta bendova je uradilo neke svoje vrlo vrijedne i vrlo važne albume u Drugoj Maci, s tobom u ulozi da li snimatelja, producenta ili i jednog i drugog, no sasvim sigurno je druga... Se to nije puno razlikovalo, ti si snimatelj i producent jer nema ko drugi. Ali u svakom slučaju bilo je, recimo, šta znam od tih bendova koji su vrijedni pomena, najznačajnije je sigurno Riblja čorba, kompletan paket aranžman. Raz, dva, tri, majčiki! Plamene zore, u nebe i sna, fabrička jutra, i zimnjaka. Zana je snimila svoje prve korake kod mene, Divlje jagode. Ja ću sad sigurno nekoga zaboraviti, onda će mi se to uzeti, piloti, da, bravo, i to će mi se uzeti za zlo, ali, kako su piloti ušli? Piloti su došli kod mene sa pjesmom koja se zvala Ne vjeruju idole, a kako sam ja u to vrijeme nešto bio zavađen s idolima, se ulazi, snimaš džaba. I tako je počela moja saradnja sa pilotima koja je trajala jedno dobri 15 godina. Eto, nakon tog kratkog predstavljanja našim slušateljima, možemo li čuti tvoje prijedloge za vječne pjesme? Vječne pjesme. Na ovom mom popisu postoje dvije vrste vječnih pjesama. One pjesme koje su ostavile traga samim tim što su bile jako značajne, bez obzira da su bile i kvalitetne, i one koje ja osobno smatram jako
dobrom muzikom. Prva kompozicija sa tog popisa je, nećete vjerovati, Drago Mlinarec ima jednu kompoziciju koja se zove Da li postoji nešto, i sa druge strane te ploče je Osmijeh. Ma kako je po meni to ista kompozicija, jer je on samo, kao se kaže, ono produžio za i bez stranu jednu pjesmu. Ja glasam kao, de facto to je prva rock and roll kompozicija koja je snimljena na vinil. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti. Sljedeća kompozicija je Kornelije Kovač, Jednoj ženi. To je po meni generalno jedna od najljepših pjesama u jugoslavenskom rock and rollu. To je jedna teška, prava, velika pjesma. Jedna žena, jedna žena, jedna žena u mom životu. A onda dolaze indeksi, sad da sam ja neko, pa onda ima Sanjam, tu. Što se Sanjam tiče, ja glasam za pola pjesme. Meni se prvi dio jako sviđa, drugi dio ne baš toliko, tako da kao se zove, ograđujem se od narodnjaka iz drugog dijela. Onda se pojavljuje, kao se zove, Batin pjevač Dado Topić sa vlastitom kompozicijom Da li znaš da te volim. Jedna od najljepših ljubavnih balada ikad. I isti autor sa pjesmom Makedonija. Pjesma Makedonija je 7/8, to je, kao se zove, nas su godinama sve autore nagovarali da je jako važno se koristi folku kao nekim, jer bi to kao bilo jako značajno drugačije od svega na svijetu i tako dalje. Ovo je prva primjena tih 7/8, a da to nije jako dosadno i jako odvratno. Ovo je jako dobra onako kompozicija i Dado Topić je tu kao autor pokazao da nije samo odličan pjevač, jedan od najboljih. Onda dolazi Bacila je sve niz rijeku, Indeksi. To je jedna divna balada, nema dalje, Fadil Režić, autor. Oni kad su to snimali, ja sam tamo bio na pauzi, tako da nema nikakve moje zasluge za tu kompoziciju, ali je divna pjesma. Onda sad dolazimo do Paketa aranžmana. Na Paket aranžmanu ima jedna balada koja se zove Ona se budi. To je jedna reggae balada, strašno svježa za to vrijeme, apsolutno ništa prije toga tako nije bilo u jugoslavenskom roku. Odlična pjesma i Vd je tu svirao onako labuđi pjev, čudo jedno, mislim, odličan, talentiran bubnjar koji je, eto, nažalost, u to vrijeme se grupa zvala Šarlo Akrobata. U njoj su bili Koja, današnja disciplina Kičmi, pokojni Milan iz Ekaterine Velike i pokojni Vd, strašno puno pokojnih, isto iz, de facto on je kasnije otišao u Katarinu, ali tamo je bio jako kratko jer je umro od nezdravog života. Igrati lastiš, ona nikada nije stala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Se budi. Se budi. A s obzirom da već smo čuli Paket aranžman je sniman u studiju Druga Maca, možda bi bilo zbog mlađih slušatelja zgodno spomenuti da je to projekat koji je na neki način nastao zapravo slučajno. U trenutku kad su oni ušli u studiju Druga Maca, oni su bili klinici koji su imali po dvije pjesme, nikad nisu bili na radiju i imali su vrlo maglovite predstave o tome kako uopće izgleda rock'n'roll biznis. Recimo, idoli su sastavljeni od jednog autora i kao se zove ostalih članova koji su prijatelji tog autora. Niko ništa nije svirao. Recimo, Srđan Šapir je čovjek koji je imao izgledom oblik panka, kako su ga u to vrijeme u Jugoslaviji zamišljali, i to mu je bila jedina funkcija u bendu. Svirao je, kako se zove, Zvečke. A Vlada je bio autor i on je, kao se kaže, napisao kod sve pjesme i ima ga kasnije još malo ovdje sa kompozicijom Rijetko te viđam sa djevojkama, to nije sa Paket aranžmana, to je, kao se kaže, jedan zasebni singl koji smo radili i ja sam de facto,
ja potpisujem produkciju paketa aranžmana, ali najzaslužniji sam za to da se uopće, kao se zove, ta vrsta muzike stavi na Radio Beograd. To je bio takav otpor, kad sam ja došao sa kompozicijama, sa paketa aranžmana, po koji su ti ovo? Popovi ne znaju svijet. A kažem, dobro, ali oni imaju, i onda sad jako puno objašnjenja ovoga i onoga, kad je prvi put ono nešto pušteno, a mislim da je baš rijetko te viđam sa djevojkama, poslije toga su onako, Glas naroda je rekao svoje i ostalo je. Onda idemo dalje. Onda ima, kao se zove, Bora Đorđević sa kompozicijom Dobro jutro. To je 3. album Riblje čorbe, divna jedna balada sa gudačima. Bora prevazišao sebe, jako jedna intimna, osobno znam, kao se kaže, osobu s kojim je pio te konjake, tako da ovom prilikom to je strašna iskrena pjesma. Jutro kvari sinoć započete veze, zorom si me šutnula ko posljednji dronjak. Onda imamo Kikijasa kao ptica na mom dlanu, Kiki Lesandić, grupa Piloti. Jedan divan autor koji nije baš imao nešto puno sreće u životu. Strašno ga je mimoišao tempo. Onda kad je trebao da bude jako poznat, onda je nešto otišao u vojsku, kad se nešto vratio, onda je se promijenilo neko vrijeme, pa smo prelazili iz jednog sistema u drugi, tako da je njega kao generaciju negdje baš onako zakačila sve ovo što se događalo na ovim našim prostorima, i tako da on nikad nije napravio onaj uspjeh koji bi kao autor trebao. On bi trebao da stoji uz, recimo, sve ove ozbiljne i poznate kompozitore, a nešto mu stalno ga nešto sprečava da... Onda naravno dolazimo do Gorana Bregovića, Sanjao sam noćas da te nema, to je meni najbolja kompozicija Belog dugmeta i Gorana Bregovića ikad, i mislim da je trebao da piše više takvih onako pjesama, da se malo mane pastrijskog roka, ali eto, ko sam ja da, kao se zove, imam mišljenje. Onda naravno ima, kao se zove, jedna od njegovih prvih pjesama, jedan blues, de facto prvi pravi blues u jugoslanskom roku, kompozicija se zove Odlazim. To je čudo od pjesme. Prvi put kad smo to čuli, to je najsvedeniji blues, fokusiran tačno na ono što treba da bude. Toliko iskreno, toliko puno energije, to je čudo jedno. To je, mislim, Goran je čudo. Odlazim, ostavljam te, ali ne kao prije. Ovaj put zauvijek, sad plači, nikad više ti neću doć. Onda, kao se zove, imamo Dadu Topića sa kompozicijom Neosedlani. To je jedan dvostruki album gdje je Dado, kao se zove, onako htio napraviti nešto što je možda i njega i trenutak u kom se to dešavalo prevazišlo, ali kompozicija Konji neosedlani je čudo jedno. To ako ko nije čuo, nek nabavi negdje na internetu i neka posluša. Tu ima ono više muzike, kao se kaže, nego što ima 5 drugih albuma zajedno. Toliko od mene, poslije sam ja otišao iz Juge i prestao pratiti. Danas vraćam se u zaviđaj, gdje do neba visoki su jablani, rascvjetana polja i konji neosedlani. Enzo, hvala ti za sudjelovanje u izboru. Ja bih postavio samo još jedno pitanje. Kao autor, muzičar, profesionalac i neko ko je preslušao ili sudjelovao u karijeri brojnih izvođača,
Je li preambiciozan naš projekt izbora 100 vječnih pjesama ili misliš da je nekadašnja pop i rock scena u Jugoslaviji imala i više rezultata? Ona je sigurno imala više. Ja sam ovo na brzinu ograđujem se od svih onih koje sam slučajno zaboravio, jer bilo je puno više dobrih pjesama. Jednostavno čovjek onako, mojih godina ne može se sjetiti svih. Bilo je, u samom Sarajevu je bilo divnih grupa koje su neke recimo mjesečno izbacivali, jer recimo ono što treba znati, Radio Sarajevo je bilo strašno otvoren poligon za rock grupe. I kogod je išta svirao, on bi dobio po 2-3 sata, pa šta napravi, pa ako je to bilo interesantno, onda bi dobio i više. I tu treba spomenuti Dejana Zagorca i Milana Stupara, koji su de facto napravili sarajevsku rock scenu s tim što su klincima omogućavali eksperimentiranje na opremi Radio Sarajeva. To je velika stvar, to ostali centri nisu imali, za ostale centre si morao jako se potruditi da dođeš do toga da dobiješ studijski termin. Kasnije kad su naravno svi shvatili da rock and roll ima i ono neku veću težinu nego grupa klinaca sa gitarama, onda su se svi otvorili, ali naravno sarajevska rock škola je ostala nešto što je zapamćeno, a ostale škole, recimo u Beogradu su se otvorile to što sam došao ja i otvorio drugu macu, do tad su bili zatvoreni. Za Zagreb ne znam, ograđujem se. Enzo, još jednom hvala za vrlo značajnu pomoć u izboru tih vječnih pjesama. Hvala, je meni bilo čast i zadovoljstvo.